tuzamurira Imana yacu icyubahiro. Aho uri urashobora kunyemerera ukashaguruka ku maguru yawe. Turashimiye Imana yatwemereye ko tuba uyu munsi twagiye tukawugeraho. Turashimira Imana yo yabikose. Turashimira Imana yo yaduteye iri teka. Mufashe duhe Imana icyubahiro kubera ko yatwemereye uyu munsi tukaba turiho kandi turi basima. Twongere tuyikomere mu mashyi kuko ni Imana ikomeye kandi Imana ikomeye. Turashimira Imana ko yaduhaye kino kibanza nacyo tukaba tukirimo. Icyubahiro cy'Imana kisubireho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ni igikorane cy'iminsi 3, igikorane cyo guhaguruka no gukayangana mu bwiza bw'Imana. Nubwo uyu munsi mbona tukiri bake, nuko nibaza ko abantu benshi bakiri ku kasi, ariko twiteguriye kukibona mu bwiza bw'Imana. Kandi bwira mugenzi wawe muhagararanye, uturaza kubona ubwiza bw'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Rero ni igikorane cyo guhaguruka no gukayangana mu bwiza bw'Imana. Ubwire mugenzi wawe muri kumwe uti ni igihe cyo guhaguruka mu mpande zose ku buzima bwawe. Urashobora kuzamura ibiganza aho uri tugasenga. Negereye intebe yawe, nzanye ibimazi by'amashimwe, urerembe ndimbosha y'amashimwe n'icyubahiro, niwe ubereye gushimwa. Negereye intebe yawe, nzanye ibimazi by'amashimwe, urerembe ndimbosha y'amashimwe n'icyubahiro, niwe ubereye gushimwa. We waremye isi n'ijuru, niwakira icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye mu mababa yawe. Samashima we waremye, we waremye isi n'ijuru, niwakira icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye mu mababa yawe. Niwashaka kwibera mu bimezo z'amashima we waremye isi n'ijuru, niwakira icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye mu mababa yawe. Niba ushaka kwibera mu bimezo z'amashima wiriwe cyose mwami, z'amashima mu kubaho kwanje kose, z'amashima 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 we waremye isi n'ijuru, niwakira icyubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye
tuzamura ikiganza dushima Imana. Turaguhaye icyubahiro Mana yo mu ijuru. Tubanje kuzamura ibendera y'icubahiro imbere y'ubwiza bwawe Mama. Turi mu kibanza gishasha, ariko kibanza wewe uwamo kandi ugakoreramo imirimo ikomeye. N'umusozi wawe wera kandi n'ahantu ugomba gukorera bidasanzwe kuri uyu mugoroba. Turi imbere yawe n'ishengero ryose rihagaze imbere yawe uyu mugoroba. N'umugoroba mwiza twiteguriye mu guhaguruka no gukayangana mu bwiza bwawe. Tugomba kwakira inkomezi nshasha kuri uyu mugoroba. Tugomba kwakira ukubohoka kw'imitima yacu n'imibiri uyu mugoroba. Tugomba kwakira ubwiza bumanutse buva iwawe mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Turi imbere y'intebe rero, turi imbere y'ubwiza bwawe. Tuvuze kugira neza naho biharira, tuvuze kuri Imana ikomeye naho biharira, tuvuze kuri Imana ishijwe hejuru naho biharira. Uko turi hano twese dukoraniye ubwiza bwawe Mwami. Turavuga ubukuru bwawe, turavuga imbaraga, turavuga inkomezi, turavuga kugira neza kwawe Mwami uyu mugoroba. Duhaye ikaze Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Tukweretse umwanya wose uri imbere yacu kugira ngo Mwami ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rihabwe icubahiro. Tukweretse abamaze kugera muri kino kibanza, tukweretse n'abakiri mu nzira. Buri umwe wese Mwami ubane nawe, kandi umuntu wese yateye inamagira muri kino kibanza, abaje baboshwe babohoke, abaje bagwaye bakire. Buri umwe wese yakira inkomezi zivuye iwawe mu ijuru, kuko uri Imana itanga ititangira itama. Kuri uyu mugoroba rero tukubone nk'Imana ikomeye kandi tukubone nk'Imana igira neza. Duhamagaye akayaga kamwe mu abariko gatembera hagati muri twebwe muri no teraniro, kandi kugira ngo tubashe no guhishirirwa byinshi kubera ko uri Umwami ugira neza. Urakoshe Mwami, turagushimiye, turagukengurukiye, tugushize hejuru. Reka icubahiro kigaruka iwawe, natwe duce bugufi mu mitima yacu, tuvuge ngo Mwami dushikijwe bugufi ariko wowe nushigwe hejuru. Turagushimiye ugiye kubana natwe, tubereka umwanya wose tugiye kumara muri kino kibanza. Ubane natwe umwanya w'ijambo, ubane natwe umwanya w'igikorwa cyose hano, ubane natwe tubona imbaraga zawe no gukomera. Urakoshe Mwami, turagushimiye, turagukomeye mu mashi menshi kuri Imana nziza. Komera amashi Imana yawe. Urakoshe. Mwicare. Imana yacu icubahiro. Haleluya. Munyemerere tuzamurire Imana yacu icubahiro. Kore mu kiganza mwene so muri kumwe, mubwire Imana iguhezagire muri kino kibanza gishaje. Amen. Haleluya. Bese ko turategura babaza, turarya umuceri, abandi turanywa. Ariko umuntu yabwiye icyo mushaka cyose murakibona, kuko mu Mana hariyo byose. Haleluya. Jambo ry'Imana ririmo kurya, ririmo kunywa, ririmo ubuzima bwose tuba dukeneye. Amen. Haleluya. Mubwire nawe uraza guhaga mu izina rya Yesu. Turabakiriye rero mwese mugubwe neza muri cyo kibanza mwicaye. Haleluya. Amen. Nibaza ko hano hantu sinashobora gutangura canke guhamagara umukozi w'Imana tutavuze ko Imana igira neza mukadufasha kuyikomera mu mashi, sivyo none? Iyi ni Église de la Gloire de Dieu pour Jésus-Christ. Amasina yanje nitwa Prophète Lionel Kwizera. Ndi umupapa, ndubatse. Amen. Haleluya. Imana yacu icubahiro.
ndabivuze kuba batanzi ndumupapa ndubatse mfise umugore umwe Bibiliya itwemerera. Haleluya. N'abana bari imbere bagiye kuza. Mufashe dukomere Imana amashi. Ndashimira Imana rero ko twagiye turaca mu bintu bikomeye. Haleluya. Haleluya. Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nk'uko bayivuze nitwa ndi mu bandi